على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi na kita niyo hawak to na to ikarwa, alhamdulillah. At tayong guru na to mulia guru kalasan, amin tagsuko sinuwaktuin insyaAllah ta'ala. Na yari na ta liminingkod siya wayaw insyaAllah. Alina ko magpalugay, tukbal ko yung guru kalasan. Mayroon na rin ni Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman. فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidan dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu. Yatud na mo naisab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadjian. Kami masih kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na to da bunga sin pag-iman. Pasingurun kita niyo si mahasud si mahatinggi. Allah subhanahu wa ta'ala
Pamanga sila beriman na kauna, beriman usog, iwan beriman babae. Pian nila marayaw, yalop nila pamarayaw. In karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila, daindi hadunya sambil nasadya paadlaw kana. Mga kakasin sinallahu subhanahu wa ta'ala, yari nakita niyo hamasa, nakawidda daing hamasa nakauna. In masa nakauna, aun pagkaon nila, aun pag-inom nila, aun pakayan nila, aun sasakatan nila. Sarawa, wala misan nakatunga hamasa na to ini. Mga anak ka po, tiranan, in ayat pangadjian na to, yatud na mo maun pahadarat singkamo. Ayat ha suratu Zumar. Ayat hikakatluan tagdua, paayat hikakatluan taglima. Di hayat ini, pamulan sang kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala ha ummat hulihan. Pamulan sang kato taniyo, ang pakitaniyo timibut, umalok pakaridaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, taikuran na to, ingkaridaan na to, iwan simpagkahin na to. Junjungun taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayan ingkaridaan niya, madawhat taniyo, akabuhi taniyo, aula maluto taniyo paadlaw kana, sabab yari nakita niyo hamasa. Amin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakamataud jumatuha ummat ini. Amin pag-iyanon mautul paja'ah. Bigla ing kamatay. Ipatumtum naddukato taniyo sin Allah Ta'ala. Ang pakitaniyo makapag-usus. Ang pakitaniyo makapag luming-luming upamakun magpanaw, magtaat iwan mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di kapag luming-luming, imma sa ini sabab yari kita niyo hamasa, sa taud-taud manusia, iwan sa taud-taud kaiibukan, lagi-lagi sa taud-taud makasasasaw hamanusia. Mga kakasin sinallahu ta'ala, yari kita niyo biyaitaan sintuhan di ayat ini. Aparman niya, Wallazi ja'a bilhaqqi wa saddaka bi. Iwan amuin siya. Naghatud sing kasabulnalan dia ak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuna injunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Iagad niya ingkatan. Daakan kaniya sinallahu ta'ala napasampay niya. Wasaddaka bi. Salta piyagkahakaran siya. Sin mga bariman usog. Iwan bariman babae. Iyuk nila, indugo nila, iban sinyawalihan nila. Iyuk nila, ingkabuhi nila, pakabayaan sintuhan. Iyalup nila, in kabayaan sinallahu ta'ala, sa lugay nila buhi.
sabab tiyanto nila. Amuyad tu insyarayaw-rayaw hinangun nila, sabab kalna hangkan sila pia panjari, simahasut simahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, kalna sadya magad sila. Sin kabayaan sin Allah ta'ala, hari sila kahunitan, hari sila kasigpitan, sabab kalna kawasa sin Allah ta'ala, in langit iban sin lupa, iban sin halauman niya, inda akan sin Allah ta'ala wang nilahinang, di sila kahunitan, inliangan sin Allah ta'ala, damit kiyan bang nila tiyang kisan, di da sila kahunitan sabab, aun tatabangan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, habar iman usog, iwan bariman babae. Mga anak kapo na mo atiranan, mangannal kita niyo marayaw. Simpangannal paagaruntan niyo, habay ta sintuhan na kitab niya, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw sadya kita niyo mangannal, iwan mamintang hakita na to. Sababin iyan, aun pag-akal, iwan aun katitipuhan. Adapun bang nato, kiannal marayaw, ing kianukil halom sing Quran. Iwan biyay takato taniw sing junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Mahinang kita niyo ring mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paamuyad to, ing kagunahan na to, bang mayan kita niyo kalasahan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bangkitan niyo kialasahan na si mahasut si mahatinggi. Allah subhanahu wa ta'ala, karausan niya palasahun katutan niyo, ingkatan pia panjari hataas silangit, iwan nyari hababaw singgumi. Adapun bangkitan niyo naglasa magkahi, misanin halaumbay, di nira karausan palasahun kaniya. Aja saja sunta misanin anak niya ri niya kakausan pala sahun kaniya. Puku anta pa baran niya ri niya kakausan lasahun niya. Way panyap niya hipaglasan niya pabaran niya wang bukun kawaon niya impanyap day nga kawasasin Allah Ta'ala. Day nga sabab yan immasam nato ini naglalasen tao. Sa may tarik kumugdan, may ta maghiluhala da, may ta magbuno da, may ta maghinang da tumikbang, sabab impaglasa nila. Wala doon inpaglasa kabayaan sin Allah Ta'ala, wala doon impanyap, piyakay nila in kabayaan sin Allah Ta'ala, sin pirarahan sila panyap, hipaglasa haantara nila, iwan sintuhan nila Rabbul Alamin. Na hisiyusin makahinang simbihad to parman sin Allah Ta'ala. Kaya harad nila innaraak sintuhan maun kanila. Yamalan nila tarum sa adlaw. Wala sila imibug sim mga kita nila. Iwan sing kiyana naman nila rihababaw sing gumini. Parman sin Allah Ta'ala, ulaika humul muttaqun. Sila na yan yung mga tao, matan nag-ayad simbaran. Sila na yan yung mga tao, matan di muta sinatay nila rin nga kawayaan sintuhan. Wala nabugto in palsugpatan sin jantong nila patuhan. Wala da nabugto in palsugpatan sin lapal-lapalan nila pakabayaan sin Allah Ta'ala. Damit kiyan wala da nabugto in palsugpatan sin pito ang gawta baran nila, kagunahan nila, paantara nila, iwan sintuhan nila, wayra kapusan, di da kagunahan, maaw ning palsugpatan,
hantara sintao ibang tao apabila nabubugto in palsugpatan hantara sinipon iban tag-ipon. Ulaika humul muttaqun. Sila na yan yung mga tao nagaayad. Sila yan na yung mga tao timaktangkis dahil hakayo dunya iwan kayo hadlaw akhirat. Dia dining kagin nila timangkis, hinangun nila inda akan sintuhan, hakabayaan sin Allah Ta'ala. O giwang kuyag, makakuyagin himinang sinda akan sintuhan. Makatari, makakuyag, makatari, in himinang sinda akan sin Allah Ta'ala. Di makatari, iwan di makakuyag, himinangin tauhan tarak niya sintao. Karawa, bang siya tiarihan na, kimuyag na sindaakan sinallahu ta'ala, apabila aunhan tarak niya, iwan simpagkahin niya, bunga na sin, haan tarak niya, iwan sin mahasud si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, amoy ning kagunahan na to, hajaman na to ini. Demikian firman sin Allah Ta'ala. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Sila na yan, firman sin Tuhan. Aun kanila. Aun kanila karayawan, magbaya-baya sila, rin na sila pagbayaan. Intong bas kanila, yataka masin Allah Ta'ala kanila, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Hirul sin Allah Ta'ala yung kabayaan nila. Way na makapagbaya kanila, sila na magbaya-baya, hadarat sintuhan nila Rabbul Alamin, tungbas, sinhinang nila hadunya, wala nila iyagadin napso nila, wala nila iagad in syahwat nila, wala nila iagad in lalilina, sa in iagad nila, in sila piapanjari sintuhan nila, kalna sadya magtaat, iwan magibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Aung kanila yan, magbaya-baya sila, papagbaya-bayaon sila, papagdulbayaon sila, sin Allah Ta'ala, hahadarat niya hadlaw kana, amo ini impusoon na to, amo ini dauton na to, amo ini piyagparahan nabi iban rasul, habang mayan, di majuja na inipon sintuhan di hadunya, awla-awla na, di majuja na, hawak to pagtaykod niya ring hadunya, maun palawm sin lupa, iwan sin mapuas dahing hayan, bang nila iagad, sadya, in kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Zalika jajaul muhsinin. Palman sin Allahu ta'ala, way makakaustumong bashayan. Hisiura, tutong basan radya sin Allahu ta'ala, tupot hamanga sila muhsinin. Hinda si muhsinin, marayaw sila patuhan. Malano sila patuhan. Mahatul sila patuhan. Apabila sila marayaw patuhan. Malano patuhan. Yagad nila yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Mara nila rayad to. Hantara nila magkahi. Sa lugay nila buhi. Iwan sin surin sing nila. Zalika jajaul muhsinin. Magkagunahan kita niyo, tutong basan sin Allah Ta'ala, tutong basan ha mga muttaqin, tutong basan ha mga muhsinin, nagparayaw patuhan, pag-uwusli na nagparayaw patuhan, yamalan nila, nagparayaw sila halawm simbay nila, nagparayaw sila halawm singkauman nila, nagparayaw sila halawm sin pangangabuhianan nila, nagparayaw sila, hakatan pakaradyaan nila,
tungbasan sila sinallahu ta'ala tiyo-tiyo karayawan na kabuhi, aula-aula na sa taud-taud karayawan haadlaw kana. May tayad to mga anak po, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah, hisiyusim manusia, karausan niya na puunin nafsu niya. Mapaagad niya na hakabayaan sintuhan. Puun niya na rin niya agarun ing kabayaan niya. Di na siya maparinta sin nafsu niya. Di na siya mahukum sin syahwat niya. Sagawa, parinta na sintuhan. Kabayaan na sin Allah Ta'ala. Simbukunda siya pisukun. Bukunda siya pahuniton. Sabang niya ri agarun ing kabayaan sintuhan. Pisuko na siya. Sin nafsu niya. Sin syahwat niya. Sin lali niya. Sin akal niya. Man taraka syai'an lillah, hisyusin tao, tinggalan niya, patinggalan sintuhan, karena agarun niyang kabayaan sintuhan, awadahullahu khairan min, ganti anda sinallahu ta'ala, gana-gana, ada kalagantian pa kanya rin bang di nakagantian da hindi, ay nakaumasusya, ganti anda sinallahu ta'ala, di magpamaluwa janji inallahu subhanahu wa ta'ala sa intaong jumanji bihaon pagkonsum baluwahon niyara labi awla na hamasanato ini timaud imano siya timaud hindi nakapangandulan ing kapangandulan da amura mga sila di mabugto in parsugpatan nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Magkagunahan kita niyo mga anak po. Biyata sinjunjungan. Alayhi salatu wassalam. Subay na to karausanin napso na to pupun. Subay na to karausanin sahwat na to pupun. Subay na to karausanin akal na to. Pataallukon pakabayaan sin Tuhan. Ayaw na to sadya pataallukon pakabayaan sin napso. Iwan sin sahwat. Unin hirihin sin Allah Ta'ala kato. Awadahullahu khairan min. Gantian sin Allah Ta'ala sa rayaw-rayaw. Na asubuhon na to, nimbaran na to. Amin dagbos sininang na to. Hamasa na to ini. Hantara na to iwan sintuhan. Kagantian da ba marayaw? Baba. Amin hinang na to, hantara na to. Iwan sin pagkahinato ini. Kagantian da ba ini? Mga anak po, paladyuhon na to yung pangatun. Paladyuhon na to, ukawon na to, marayaw yung pangdungog. Piag kakahakaran sin tao. Sin aundum, iwan sinadlaw. Piag kakahakaran sin tao. Sin aun, sulga, iwan nalka. Wairoon nagkahakad. Amura yung mga tao abnormal. Bang sila kasuysuyan, piyag kakahagaran nila, sabab kari asali, piyag kakahagaran sin manusia. Mga anak po. Uno pa inirihil sin Allah Ta'ala, hamanga nasabbuta ayat, ulaika humul muttaqun, zalika jazaa'ul muhsinin. Paman si mahasut si mahatinggi, liyukaffirallahu anhum papasunna kiparatun sintuhan innahinang nila rusa bardo sa manusia inanaka po Adam bardo sa ada kalaro sa siwi ada kalaro sa dakula Rasul sallallahu alaihi wasallam piag mabuka niya. Sa wala miuka kita niyo. Nagmabuka da, nabi, iwan si mga bariman usog, iwan bariman babae. Piyag buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumatuha umat niya. Wala di matuha kabuhi niya. Jumatu hauling zaman, haumat niya, amunin kita niyo. Uno yung jumatu yan.
Yaqulu alayhi salatu wassalam, akhwafu ma akhafu ala ummati. In piyagbubuwa ku jumatu. Makabuga jumatu ha umatku sa di sila muka. In kugdanan da sing kabuga ini. Amurin bariban. Uno yan. At ta'ammud. Amin tuurun sin tauhi minang dosa. Sin kaya ingatan niya rusa. Tulayan mga anak po. Biya sin Yahudi iban Nasara. Tuurun nila himinang dosa. Sabab aunda mangangayo kanila patuhan. Kaya nga sabab yan, yung pagtawat nila, summa amanu, summa kaparu, summa amanu, summa kaparu, summa amanu, summa kaparu. Magmarayaw, pag-ubos magmangi. Magmarayaw, pag-ubos magmangi. Magmarayaw, pag-ubos magmangi. Miyatay halawm kangian. Wala pa sila miyatay, di na tayo maun. Di na tayo maun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim. Wa ala sam'ihim. Maita yukhadi'una Allah. Tipuhon nila yung Tuhan. Akkalan nila yung Tuhan. Putingan nila yung Tuhan. Lauhan nila yung Tuhan. Di nila mahinang inyadto. Sila in namuting. Sila in kialaugan. Sila in najuja na. Saan yung mga anak po? Amon timpiyag buka-buka sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Di niya kabukaan na umat niya annisihan kialupahan. Al-khata. Nakakumit siyarong, nakainang siyarong. May tayad to. Sabab, impanghati niya kurik sa kalirong. Sa ing kabukaan. Sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Kaya ingatan namang dugtulon. Di niya kakausan. Simbaran niya bang siyari umaluk pakabayaan sinallahu ta'ala. Sa itanapidjul alam ini, magtayakub sumasat kaniya, hawang man siyari mahinang, magtataat patuhan, iban mag-ibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumakawa bang siya sumabot, kawasasin Allah Ta'ala. Yaon halawm sinatay niya. Yaon hal suara niya. Yaon na pituanggaw tabaran niya. Way sammal niya. Allah Subhanahu wa Ta'ala biyaitaan siya. Allahu waliyul lazina amanu. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Ingkalasahan sin Allah Ta'ala. Impaltawangan niya riha dunya. Paihun niya rin nga katigid luman, pakadtuon niya pasahaya. Na, in kiadtuan sintawihaon, in pagbaan-baanan sintawihaon, sahaya, ilaw, hinang sintao, ibang tao. Nagkansang na nagbisolar, ilaw. Sabab masawa, tiyo imbayad, in libre, bukon pahat libre, ano garaan pa sila karayawan dunya, iban karayawan adlaw akhirat, di nila pa kayon. Sintiyo-tiyo da inhinang sadya, bang mayan kaw mahinang bariman, bang mayan kaw mahinang nagmamabuga, iban magmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Liyukaffir Allahu anhum aswa alladhi amilu. Bang nila piyagtawatan na. Inmangi na hinang nila. Kiparatun sinallahu ta'ala. Bang matanim pagtawbat nila. Yamalan nila na. Tiyawatan nila na. Di na sila patuhan. Di na sila mag-isab-isab. Tawbatan nasuha. Wayajiyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Palabihan pa sinallahu ta'ala yung karayawan nila diha dunya. Aula-aula na mga anak po
hadlaw akhirat. Matao din magsusun hadlaw kana. Misan hindi adunya ni nagsusun ng mga tao. Kaya pagsusun nila bukon pagsusun kabayaan sintuhan. Pagsusun nagsentimental, may kulong na wala na biya kanila yaon. Bukon nagsusun kulangin ibadat niya, kulangin karayawan niya, bukon. Nagsusun siya, wala siya nabiyahad to. Na. Uno pa yan mga tuan, ipatumtum kato tanyo, tungbasan sila biahsanil ladzi kanu ya'malun. Sabab, sinsa rayaw-rayaw, bukon sa puti. Marayaw pagtagipon nila pa Allah Ta'ala. Biya dinin dayaw, iagad nila yung atulan. Biya dinin agad nila pangatulan, ittaba'ul haqq wal adl. Iagad nila ing kasabod na laniwan kaadilan. Dua kabtangan da mga anak kapo inakarun na to. Ubos na si Manyang nakita niyo pakaniya. Uno yan, agarun na to sadya ing kasabunalan, iman agarun na to na sadya ing kaadilan. Bang nabihatin dagbos, amo natin tiyong basan sin Allah Ta'ala, wayajiyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Tungbasan sila sin Allah Ta'ala, sabab naparayaw nila inhinang hipapahinang kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ipatumtum kaatutan nyo sin Allah Ta'ala parman sumunod. Alaysa Allahu bikafin abdah. Naing kagunahan na to maghinang. Naing kagi na to maghinang lillah. Pabila kita nyo naghinang bukon lillah, na waytong basad law susungon. Pabila inhinang waytong bas, harap ba to pa pinalkat jandam. Apabila inhinang yan takatumbas, Allah Subhanahu wa Ta'ala imagtungbasan sabab na siya in nagdaak. Diaat niya man, iagad na in atulan. Parman sin Allah Ta'ala, alaysa Allahu bikafin abda. Nauno. Aum pamakaliw ring atuhan. Naway na. Way na makaliw ring Allah Ta'ala mananabang. Di na makatawangin tao hamasa na ito ini naggigibak kang kabang pakaniya. Kagawa, basahin ayat, alaysa Allahu bikafin abdah, mamarahina in Allah Ta'ala, tumawang haipon niya, ay nakaw magpatawang pagkahimu, barhajat tamu sali-sali, in mananabang amura in Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak pong kisya sinamukusog. Hamasa na to ini. Inamukusog ini niya tay halawm sin bilik niya. Biya din ang kaingat kaniya niya tay. Nagkuku na ina. Mataas suga na. Wala pagimukuha din halawm bilik. Nasa kalituan. Bukon na nahalok na tug. Intug niya patay. Inumol niya kauhaan tahun usog. Now, tuan, pagukab simbilik, ingki kita niya mangi. Ingki kita niya mangi, niyatay siya hapag alupan sin mangi. Kita niyo mga tuan. Kisah hikarua. Kisah rajulan mata fi masjid. Kisah sin dua usog miyatay ha masjid. Biya din ang pagpatay. Inhambuok miyatay sin mataas suka. Miyatay siya sin sambahayang puas sambahayang juhur.
Biya din pagpatay kaniya, ubos naman nagsambahayang laong sindikato na cardiac arrest. Nawapat siya. Manjari kubol na sintao. Sa babing masjid, ang pagliliguan, jukup-jukupan. Inakisin imam na ayaw na. Tagaran na to, kalu-kalu, ang kampong niya, na makakari. Sa hikubol na to, tagaran na to, hapuas sambahayang asyar. Pagpuas sambahayang asyar, miyatayin imam, amin nagkabtangan, laong niya tagaran na to na hikubol siya ini, suway na puas sambahayang asyar, ada kala, aw makakari kampong niya. Nagdura sila kiubol. Indua ini. Maitay ni siya butay sila ini, aun pamintangan tani. Inhambuok miyatay hapagmaksiatan. Imbata bago yadto, miyatay hapagmaksiatan. Indua ini, miyatay hapagibadatan. Husnul khatima, marayaw inding nila, ubos nagsambahayan. Dahil nga sa babiyad to, mga anak po. Mautol pa dyan, hindi matong. Bigla kamatay. Hindi matong harwain. Na, mga anak po, ayaw kita niyo matarasaw. Ayaw kita niyo maingan. Imibog siling kat sindun niya ini. Makapagang kato taniyo. Umalup sing kabayaan sin Allah Ta'ala, sin mataod pagkaon, sin mataod pag-inom, sin mataod sa sakatan, uno pa in pagsumlutan na to, sin balawi-lawihan, impanyap na to, hipag-ibadat, iwan hipagtataat, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po, yarin wasihat, biyay ta hadisul Quds. Unin wasihat yan. Ya ibadi. Palman sin Allah Ta'ala. Biyaitan na ipon niya. Nabangkaw tuhan ipon sin Tuhan tayong hugkaw marayaw. Ibadi. Rabbaytukum pina'mati. Ya kau ipon ko. Biuhi takaw. Pia panjari takaw. Halom sin nikmat ko, way nikmati amak mo, way nikmati inak mo, way nikmati apo mo, nikmatullahi alaik. Tumtumayan, yakaw, ipon ko. Na, la tatruku ta'ati wa ibadati, la ta'budu ghairi. Pangayon ko kay mo, ipon ko. Ay mo tinggali im pagtaat mo kako. Ay mo tinggali im pagibadat mo kako. Ay sadya ka magibadat. Ay sadya ka magtaat dugayin din kako. Panganal kita niyo marayaw, mga anak ka po. Naunin siyukat kato. Magasubo na kita niyo habaran na to. Bang kita niyo rito rawang way, mga anak ka po. Wala na kita niyo nalit, mag-uus-us kita niyo. Mag-uus-us kita niyo, pukaon na to, in natutong. Papahalion na to, in wala naghali. Pasayuhon na to, in wala nakasasayo. Puno yan. Ya ibadi, aqimu fara'idi. Ya kau ipon ko. Aon pierdo ko kay mo. Tindugan. Ay kau kaligaran sin pierdo ko kay mo. Ay kau kaligaran sin wajib ko kay mo. Pagka nain niyog, tumangkis kau bang kau kaligaran. Pagka nain kaho, tumangkis kau bang kaligaran. Ay kau kaligaran sin pierdo ko kay mo. Iwan siniwajib ko kay mo. Kau tuan. Ya ibadi. Ya kau ipon ko. Di kau makakuha dahil hakakawasahan ko.
La takhruj an mulki. Di kau makakuha daing hapamarintak mo. Di kau makakuha daing kakawasahan ko. Tindukan sadya. Intiyo-tiyo hinang. Piyardo ko kayo mo. Siya saddayahan takaw. Sulga paghali-halihan mo. Sulga pagkasaddapan mo. Bang mo mayan sadya. Hitunay. Hitindog in piyardo ko kayo mo. Damikian ibadi. Rahimu ibadi. Lasaha inipun kubiak kayo mo. Lasaha inipun kubiak kayo mo. Ay mo bantaha. Ay mo parugala. Ay mo paastula. Ay kamu magbali pangatayan. Wayroon sabab pagbulakan niyo. Wayroon sabab paguturan niyo. Wayroon sabab magsagga kamo. Way. Na may ta kamo magsagga. May ta kamo maghiluhala. Yan hisaytan. Pagsabilin niyo. Ay niyo sadya pagsabilin baran niyo. Ay niyo sadya pagsabilin pagkahin niyo. Sa pagsabilin niyo. Inbanta niyo, si Iblis, di niyo kakitaan, kikita kamo sa mabuga siya, hasanjata, hirihil kanyo sin Allahu Ta'ala, mabuga sila halapal, hibayta kanyo sin Allahu Ta'ala, mabuga sila hinang, hibayta kanyo sin Allahu Ta'ala, amalin niyo sadya yan. Impuntukan niya paglasa sadya kamo. Kapital sin kabuhi na to, dunya iban sin kabuhi na to, hantara na to iban sin Tuhan, in pagkasilasa. Wayroon sabab, mahinang, may ta di magkasilasa manusia. Diri hilanin dayahan, hipagdayan niya, diri hilanin miskin, ikamiskin niya, unin pagsaggaan. Impagsagaan, wayroon mabaya sintiyo-tiyo suway mataod. Hisin nagbayta yan, hisaytan. Imbayta sin Allahu Ta'ala, aun tupungan pakaniya. Faman radhiya bima kasama Allahu alayh, hisiyusi makuyag, sin uno-uno na. Bahagian kaniya sin Allahu Ta'ala. Makug siya sin pamahagi. Tuhanin nagbahagi kaniya labing kuyag sinallahu Ta'ala kaniya. Na mura-murahan, mga anak ka po, miabot na sa binuwakto na mo. Mag-us-us kita niyo. Pahinang karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uuhon na to niya walihan na to. Uuhon na to niya sad na to. Pataallukuntan niyo pahinang kabayaan sintuhan, mumusun na to, injasad na to, iban sinyawalihan na to hapag mumus kabayaan sin Allahu Ta'ala, damikyan, ayaw na to pasaran, inanaka po na to, hahinang kaastulan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, taabbiton na to sila, pakabayaan, pakaridaan, sin mahasud si mahatinggi, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من المقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.